him takin kan lam tum hi voice ne na voi khat kan ron ti na tur ani wangin tlemin a voice po a lo chiang lo do hlek ani pon mi lo thim ram ram wala voice ne na kam voi khat kan ron ti na tur ani wangin ama sabera chon hei photoshop a oma hei tu na kam man lai mek hi photoshop cc ania photoshop a hian chi sang sang photoshop 7.0 cs3 cs60 ten chi sang sang oma tu na kam man mek hi photoshop cc ania ama sabera chon file photoshop kan lu nuwa file kan tinga new chuan ta hian photo a hian 4:6 kan select don ani chumi nuwa chuan kan thalak du kha kan lalu tanga tiang hian kan lalu don ani amai ro chu a thalak hi kan du ang zong hoi chi ani lo wangin kan da letling do na hei ta hian hei tilai hian hei kan hmu thei ang hian tilaya alo hi chuan right click kan tinga ta hian rasterize layer oma ta hian kan click anga tin a thalak hi kan du ang chi ani lo wang do hlekin hetlam phoi zong hi hetlama hian a hoi ta ni ma se kan hoi tir du dan zong hi le lampang kan hoi tir du wangin control met chungin t kan metanga chuan ta hian kan son thei don ani heti hian chuan a le lampang kan click lenga tikhan kan du ang angin ti hian po kwal thei to mai ani chuan ta hian kan video lama hna lang thei chi em ka hrelowa ama background omsa hi tlemin a pol do wangin a background omsa hi kan ti bo then do na chuta tak chuan quick selection tool omani heta hian quick selection tool hi kan langa kan du chin khati hian kan select don ani kan du chin kan select nuwa keyboard a khan control met bit ring chungin control c kan metangan copy chi a control v kan met lenga chuan a in paste le chi ati na nia control c control v kan ti kan du chin tu na kan select chin chi kha aron lang ti na ni chon anoi mi hi tilai mi hi kan delete anga chon kha asira apol do phat kha in mu thei chi em ka hrelawa khami kha bo ta a chuan hei hi adang a duplicate kan siam don ani hemi tilai layer 1 ti in ziak hi kan met betanga chon kan pot thla anga heta hian anoi a hian kan ta hian ta hemi ko zung tang lem om ta hemi a hian kan thla chi anga ngoro hemi lo zo kani ta hian kan tianga hi tilai mi dustbin lem tan dustbin lem oma dustbin lem bula chi hian oma ten kan thla anga he tian layer kha hemi ang che che kha pakata in copy ti na ni chuan anoi zo khi kan click le anga filter liquify heta hian liquify oma chuan ti hian alo langa hi tunlai chuan an mang lar maya an man lar ta na chuan entir nan hei alo thau deuh ani emo a cher deuh ani emo tiang khan hei du to ki na in ti cher thei ni hei ti mang he tiang hian hei ma se ge ni chuan tuna kan tumber chu in ti cher le in ti thau lam ni lovin photoshop dispersion ka kan entir tumber ani wangin ti hian kan ti photanga hei hi kan pot soi chuak vek anga ti hian kan thei chin chin a het lampang hi kan du ani wang khan ti hian kan pot chuak char char do ani ti hian kan pot char char anga ato thleng rak te kan adule kan hei chu kan ma ni thu thu ani du za za kan pot theya okay chuan ti hian alo lang ta ti lo lan hnuwa hian tuna hei layer 1 in select lai hi alt keyboard kan alt ti oma khami kha met chungin tilaya hian marks eta hian hei vai khat kan click ang chuan ta hian adumin alo lang ta achung hi kan click le anga ma se alt kan mit to lawang atlai mi voi khat kan zuk met le anga chuan tlai lo var ta thung ani avar hi chuan tuna chuan brush tool kan select anga brush tool a hian tuna hian brush chi sang sang kan nei kai chuan hei hi tuna kan brush hi google a download tur tam tak oma chu google a photoshop brush ti pon azon top thaya in zong pe lo ni point heta description a hian
hemi download theina tur link hi ka ron da thawanga chuta chuan hei kan duang hi kan select ani antinan hei ke chuan hei ka duang ka select ta tatang hian a size hi thanzel thei bok ta hei antinan ti hian kan duang chin kha kan select thei ta kan select thei ta tho ani chuta chuan avar ani chuan ta hian hei hetilai kan enang hian hetilai mi a hian adum kan da anga chuan ti hian hei kan node re mai don ani ama bi khi re ta hian brush hi chi hrang hrang oma kan du brush ang chi kha kan lang antinan hei kala ta a ka du aina lian ani ta hian a size hi kan ka siamang a size hi ka siamanga chuan tuna kan hmu khi 90 degree ang vel ani wangin tiang hi ka du chi lo wangin hei tila hian a bial oma a bial hi ten choi son thei ani chuan ka hei etila ya avi lai ang deuh hi tuna hemi chilai avi lai ang deuh hi ain son zel ani hei kan po dana zir zel khana in son zel ta hei hi kan node re phutanga tian du ang angin ka uluk vak don lo tian amoi lo mo ti hian engineer ni wangin tian kan ti no hri phut mai anga ti hian kan ti ta up chuan heta hian hei adum oma adum kan select chuan heta hian avar kan select angai ve thung ani chuta tak chuan brush hi adang achidang kan thlang le anga ta hian kan click anga chuan heta hian hei brush kha chi hrang hrang lo ve le ta hei hi thlang chin phutila ka du aina lian do leka ta ina size ka siam te ta a chuan ti hian kan ti khian khi avar china lo lang avar china lo lang khi ti khian kan du ang chen ten ano re ve thei tho ani ama ka soi ang bok khan tilai mi hi kan du ang hoi zong ani lo chuan ta tang hian tian kan a hoi dan zong te bok kan thlak thei ani uluk vak leng kan siam phut mai kan akina ni dang zela hei hi aya thazok le changtlung zo do hlek ta pun siam thei tur zela in ngai la tikhian khi ama atak sa then khathi